assembly ban kerpat yaki pentriang yaki kubor kapa ni idon kum ke PGP assembly kabangin sepenlong ya ke gospel concert kabangi ai kerteng ka wasana musical concert kabangin sepenlong ka arko Frederick jong nai March araja arkun riu kabalong si sejai madan drisalin jowan hakini ka podcast hakini ka events jongi nidon ka musical concert gospel concert dan nidon tu ya ka podcast mereka beri ka podcast sedang nadu cibeje nang ka gospel concert sedang nadu saweje adu andai beje bagi so kemen ba hakini ka musical gospel concert ki John ki artis ki bapaunam na kecela misuram ketika Magdalene band ketika long main band ketika gospel concert jogi benar jong kata ki Don ki Norway ki bapau jong kecela ki jong ni kabakin ruai nang min ke rilum hasi ki jong ni bat kunjuru nakari lum janjia ki jong nang prai tang mantip kita kilong kemani music ministry nang ta Nidon kong medakir kar kongo nang ta Nidon Ilivich choir nang ta Nidon I Tewi Boklang Tongpel Idon Elking nang ta Idon Ru Katrayu bakin Ruai dari pastor ke Jongi Idon Pastor Dilendo I Pastor Tidkhar nang ta I Pastor Yesimli bak nalor jong kita kindon sakidi ki standing choir jong ki samping ki sinot ki batin sim mentah ai ya ki cingruai hakati ka gospel concert ki jongi kata kalong KGP sinot standing choir KGP submini standing choir nang dah KGP samla standing choir KGP sinot submini standing choir KGP sinot dek nang ta riboy presbyterian sinot di Iplong ya kini gospel concert kalong ban penmi fan na kabenta ka Jingtroy mission jong ka KGP assembly di nama kata niwan hari po banyak ban khot banyak well ya kiriu I jingruai gospel bat kumjuru hamtam yaki parbangai itongi bedona po ka KGP assembly banna kebenta kini ke events kejongi kede ke free entry event Andre Nidon Idoneskat dibangi penkwe kerpang kumkalat ban kersan ni dijing temu kejongi Idoneskat itu kita small mensim kita eat penkwe tam mission Idon Idoneskat Idon penkwe lah ban sim Idoneskat Andre kedeka free entry events. Di nama kata saya simpat hal ini buat di kentul, but ni dapat semua ya baru kita terang bagi umat yang cintaku dan bah ini gospel concert kami penolong hati Yesus.